Pozdrav iz Dentelija. Ja sam doktorica Martina Karlo i današnja tema je kompozitne ljuskice ili keramičke ljuskice. I kad kažem keramičke ljuskice, obično mislimo na staklo keramiku, zapravo jedine prave ljuskice. E sad, kompozitne ljuskice imaju svoju indikaciju i većinom je to nakon aparatića, nakon alignera, kada završi terapija i potrebite su nam manje korekcije, gdje onda bez brušenja zuba nadodajemo u savršenom obliku i boji ljepljenjem, odnosno takozvanim bondingom na zube. Moguće je promijeniti i kompletnu liniju osmijeha sa kompozitom i gdje to slojevanje može izgledati savršeno lijepo, polirano, sa prozirnostima. Zahtijeva nešto više vremena, naravno i znanja i iskustva, ali moguće je. Mana kompozitnih ljuskica je to što nakon određenog vremena one izgube svoj sjaj. Na rubovima se mogu pojaviti obojenja iz hrane, pića itd. i sklonije su pucanju od keramičkih ljuskica. I naravno njihov rok trajanja je ograničen i može se odnositi na 1, 2, 3 do nekoliko godina, gdje je onda potrebito napraviti ih ponovo ili ih unaprijediti malo. Ja osobno uvijek više volim trajno rješenje, koje je naravno i skuplje, pa iz nekih razloga i financijskih ponekad biramo kompozitne ljuskice, ali keramičke ljuskice su te koje su trajno rješenje, mogu uistinu promijeniti boju, oblik i poziciju zuba. U većini slučajeva ponekad čak mogu zamijeniti potrebu za ortodonskim aparatićem. Brušenje zuba se događa i kod jednih i kod drugih ukoliko želimo promijeniti cijeli osmijeh. Jer ako zub stoji u svojoj poziciji prema naprijed, vi njega morate izbrusiti prema natrag da bi dobili savršeni niz. Ako je zub prema natrag i manjeg oblika, onda i sa ljuskicom i sa kompozitnim slojevanjem nećete dirati strukturu zuba. Jer je vezanje jednog i drugog materijala gotovo do savršenstva dovedeno. Boja zuba se bolje može promijeniti sa keramičkim ljuskama, jer ako vi samo nadodajete slojevanje kompozita na zub, onda to često zna izgledat debelo i neprirodno. Dok sa keramičkom ljuskicom, kad izbrusite zub prema natrag i izaberete savršenu boju, ona isto tako savršeno i pokriva žuti zub, a želimo bijeli zub. Tako da moj odabir je u većini slučajeva keramička ljuskica, iako naravno sve postoji u dogovoru sa doktorom i u svakoj situaciji uvijek ćemo izabrati najbolje rješenje za vas.